dore uko biteye. Uku niko kugwa kwa Cristiano Ronaldo benshi bavuga ko ari gukomeye kandi kubabaje. Bitari uko atigeze aba umukinnyi ukomeye, bitari uko ibyo yagezeho byatakarijwe icyizere. Oya. Ahubwo birababaza uko imyaka myinshi yamaze ategeka umupira w'amaguru ku rwego rw'isi iri gusa nkaho itavugwaho. Yegukanye ibikombe hafi ya byose, asinya amateka menshi yari yarakozwe n'abandi, atsinda amakipe akomeye kandi yigarura amarushanwa akomeye kurusha ayandi. Ariko niba urebye iherezo ry'urugendo rwe mu gikombe cy'isi, hari ukuri kutasobanuwe kuri guhishwa. Cristiano Ronaldo ntabwo yigeze aterura igikombe cy'isi. Ibi ntibivugwa nk'umukinnyi usanzwe, bivugwa nk'umwe mu bakinnyi bafite umutima wo guhatana ukomeye kurusha abandi babayeho uyu munsi. Yatwaye ibikombe 3 bya UEFA Champions League, yegukana ibikombe 37 bikomeye, aba umukinnyi watsinze ibitego byinshi kurusha abandi mu mateka ya Real Madrid. Abona watsinze ibitego byinshi kurusha abandi mu mateka ya Champions League. Aba umukinnyi watsinze Portugal ibitego byinshi kurusha abandi, ndetse aba umukinnyi watsinze ibitego byinshi kurusha abandi mu mupira mpuzamahanga. Mu mwuga we amaze gutsinda ibitego nibura 975 byemewe. Ari hafi kugera ku ntego y'ibitego 1000. Abantu benshi babifata nk'ibidashoboka. Iyi mibare isa n'iyavuye ku wundi mubumbe. Mu gihe cy'imyaka hafi 20, Cristiano Ronaldo yabaye umukinnyi wahinduraga ibiva mu mukino kurusha abandi ku isi. Akiri muri Manchester United yarazwe umuvuduko, ubuhanga bwo gucenga, kwigirira icyizere, imbaraga n'inyota yo gutsinda. Ageze muri Real Madrid yahindutse imashini yagenewe gutsinda ikipe imikino ikomeye cyane. Yabaga akeneye kugenzura umukino wose. Yahabwaga umupira umwe, umupira uvuye ku ruhande, umupira wagaruwe na munyezamu cyangwa se akanya gato gusa, agahita awubyaza igitego. Mu mikino ya Champions League ntabwo yakinnye gusa ibyiciro byo gukurwamo, ahubwo yabigize ibye. Atletico Madrid, Bayern Munich, Juventus, Barcelona, Manchester City bose bigeze kubabazwa nawe. Bamenye ko iyo Cristiano Ronaldo ari mu kibuga umukino utarangira kugeza umusifuzi ubwe ari uvuze ngo muhagarare. Imibare iratangaje cyane. Mu ikipe y'igihugu ya Portugal yatsinze ibitego nibura 146 mu mikino 233. Ikindi gitangaje nuko atigeze acika intege, amaze kurenza imyaka 30 y'amavuko. Mbere y'imyaka yaramaze gukinira Portugal imikino 118, atsinda ibitego nibura 52. Nyuma yo kurenza imyaka 30 yakinnye nibura imikino 115, atsinda ibitego 93. Bivuze ko yatsinze ibitego nibura 41 birenze ibyo yari yaratsinze mbere, kandi mu mikino 3 mike kurusha iya mbere. Ibi ni ibintu bidasanzwe. Ariko uko Cristiano rushagaho kuba icyamamare, ni nako icyuho kimwe rukumbi mu mateka cyarushagaho kugaragara. Icyo nuko igikombe cy'isi kitari kuvugwaho rumwe. Nicyo gikombe kiri gusoza inkuru ye neza, kigahindura umwuga udasanzwe ukaba inkuru itunganye rwose yumvikana. Nicyo gikombe cyari gucecekesha impaka zose. Nicyo cyari gutuma Cristiano Ronaldo ataba gusa umukinnyi watsinze ibitego byinshi kurusha abandi, ahubwo akaba n'umugabo wayoboye Portugal ikagera ku rwego rwo hejuru kurusha izindi. Ariko ibi ntibyigeze bibaho cyangwa se ngo bimuhire. Cristiano Ronaldo yakinnye ibikombe by'isi 6, atsinda igitego nibura muri buri kimwe. Nta wundi mukinnyi urabigiraho. Yasize mu Budage nibura muri 2006, muri Afurika y'Epfo 2010, muri Brazil 2014, mu Burusiya 2018, muri Qatar 2022 no mu gikombe cy'isi cya 2026. Muri ayo marushanwa yabaye umukinnyi watsinze Portugal ibitego byinshi kurusha abandi mu mateka y'igikombe cy'isi. Ageze ku bitego 11 n'imipira 2 yavuyemo ibitego mu mikino 26. Ku myaka 41 y'amavuko yakomeje kwandika ayo mateka. Aba umukinnyi ukuze kurusha abandi wigeze gutsinda ibitego 2 mu mukino umwe w'igikombe cy'isi. Abikora afite imyaka 41 n'iminsi 138. Ariko ari umubare umwe gusa usenya inkuru yose. Uwo ni Cristiano Ronaldo, uri umwami w'imikino ikomeye cyane ku rwego rw'amakipe. Yatsinze igitego kimwe gusa mu mukino wo gukurwamo mu gikombe cy'isi. Igitego kimwe gusa. Aho ni igikomere cye gikomeye giherereye. Muri Champions League yabaga adashobora guhagarikwa, ariko mu gikombe cy'isi aho ibihangange byubakiraho umurage wabyo, ntabwo yigeze ategeka amarushanwa nk'uko yabikoraga mu makipe. 2006 yageze mu gikombe cy'isi akiri umusore uri gukura. Muri Portugal yarageze muri kimwe cya kabiri kirangiza, maze isi yose ibona ko Cristiano atazaba umukinnyi usanzwe gutyo gusa. Ariko icyo gihe ntabwo ari ku gasongero ko hejuru. 2010 yaramaze kuba icyamamare ku isi, ariko Portugal isezererwa itageze kure. 2014 yageze afite ikibazo cy'imvune, inzozi zirangira kare. 2018 yatanze umwe rwose nakita mu mikino myiza cyane mu mateka ye, asinda ibitego 3 mu mikino wa Espagne.
yagaragaje ubushobozi, ubutwari n'ubuhanga, ariko nubwo Portugal yasezerewe muri kimwe cya munani kirangiza, hari ibyamushimiwe. Hakurikiyeho igikombe cy'isi cya 2022 ari nacyo cyamubabaje kurusha ibindi. Yatakaje umwanya wo kubanza mu kibuga mu mikino ikomeye, maze asezererwa na Maroc. Amarira y'umugabo atangira gutemba gutyo. Iyo foto ntabwo yerekanye Cristiano utajya atsindwa, ahubwo yerekanye Cristiano usanzwe wumva ububabare nk'abandi. Nubwo yari amaze kurenza imyaka 40, ntabwo yacitse intege. Yagarutse agerageza bwa nyuma, nubwo umubiri we utari ukigendera ku muvuduko w'ibitekerezo bye nk'uko byari bisanzwe. Hari abibazaga niba agifite ubushobozi bwiza bwo guhindura umukino, ariko yakomeje gutsinda ibitego. Yageze mu gikombe cy'isi amaze gutsinda ibitego nibura 13 mu mikino 13 iheruka yakiniye Portugal. Ntabwo yatabajwe kubera amateka ye gusa, ahubwo yari agifite n'ubushobozi bwo kurangiza amahirwe yose yabonaga mbere n'ubundi yizamu. Portugal ni ikiri ikipe yisanzwe. Mbere ya Cristiano yari yaritabira ibikombe by'isi 3 gusa mu byari bimaze kuba muri 17. Anitabira amarushanwa y'u Burayi 3 gusa muri 11, kandi ntiyarigeze yegukana igikombe gikomeye cyane na kimwe. Mu marushanwa 28 akomeye cyane yabaye, Portugal yari yarabashije kwitabira 6 gusa. Portugal yitabira ibikombe by'isi 6 bikurikirana, yitabira amarushanwa y'u Burayi 6 yikurikiranya, yitabira amarushanwa 12 akomeye yose yabaye muri icyo gihe. Yegukanye igikombe cy'u Burayi cya 2016 ndetse inatwara inshuro 2 UEFA Nations League. Mbere Portugal nta gikombe na kimwe yari ifite, ariko ari kumwe nayo yegukanye ibikombe 3 bikomeye. Ubu ni umusaruro w'inyakuri. Ntiyatsindaga ibitego gusa, yahinduye uburyo igihugu cye cyarebaga n'uburyo cye cyatekerezaga ku gishobora kugerwaho. Ariko ibi byose ntibisiba ububabare bwo kubura igikombe cy'isi, ahubwo birabwongera kuko Portugal yari yararetse kunyurwa no kwitabira amarushanwa gusa. Yari yaratangiye kujya mu kibuga yifuza kuyatsinda. Yari ifite impano, ifite abakinnyi beza, ifite ubunararibonye n'umukinnyi watsinze ibitego byinshi kurusha abandi mu mateka y'umupira mpuzamahanga. Nyamara ibi byose ntabwo byari bihagije. Mu gikombe cy'isi cya 2026 urugendo rwe rwa nyuma rwarangiye mu buryo bubabaje cyane. Portugal yatsinzwe na Espagne igitego 1-0 muri kimwe cya munani kirangiza. Cristiano Ronaldo wari ufite imyaka 41 yasohotse muri iryo rushanwa azi neza ko nta yandi mahirwe azongera kubona. Yazongera kubona nyine. Yatsinze ibitego 3 muri icyo gikombe cy'isi, ariko mu mukino wagombaga kugena byose Portugal ntiyabonye igisubizo, nawe ntiyakibonye. Aho niho habiri kugwa kwe cyane gukomeye. Umugabo wari warabemerewe gutsindira amakipe imikino ya nyuma, ibikombe bya shampiyona, gutsinda mu bihe bisa rwose n'ibidashoboka no guhindura amateka y'umukino, yasezeye ku gikombe cy'isi ataravugwa nk'umukinnyi w'isi. Ibi ni ibintu bibabaza cyane no kubivuga, ariko niko kuri. Cristiano Ronaldo yegukanye hafi ya byose, ariko nigeze yegukana igikombe cy'isi. Kugira ngo umuntu asobanukirwe impamvu igikombe cy'isi cyabaye igikomere cyane gikomeye mu buzima bwe, ntabwo twakibanda gusa ku mukino wa nyuma, ugomba no kureba urugendo rwe rwose, kuko buri gikombe cy'isi yitabiriye cyazanaga icyizere gishya. Cristiano mushya, amahirwe mashya n'impamvu nshya zo kwizera ko igihe Portugal ishobora kugera ku nzozi zo kuba iri ku rwego rw'isi zishobora kugerwaho arimo. Mu Budage 2006 niho byose bisa nk'ibyatangiriye. Mureke dusubire inyuma gato. Cristiano Ronaldo icyo gihe afite imyaka 21 gusa y'amavuko, akaba yaratangiye kwigaragaza muri Manchester United. Ntabwo yari yarahindutse icyuma cyatangaga ibitego byinshi nk'uko byaje kugenda nyuma, ariko yarasanzwe azwi nk'umukinnyi ufite imbaraga zidasanzwe mu kibuga, umuvuduko n'ubuhanga bwo gukina umupira. Mu mwaka wa 2003-2004 yari amaze kwegukana igikombe cya FA Cup, kandi yari amaze kuba umwe mu bakinnyi bakiri bato batinywaga cyane ku mugabane w'u Burayi. Mu gikombe cy'isi cyo muri 2006 yabanje mu kibuga imikino 6, atsinda nibura igitego muri penalty mu mukino bahuyemo na Iran, maze afasha Portugal kugera muri kimwe cya kabiri kirangiza. Kugeza ubu nirwo rugendo rwiza kurusha ubundi yigeze gukora mu gikombe cy'isi. Portugal yasezwe n'Ubufaransa, nyuma anatsindwa n'Ubudage mu mukino wo guhatanira umwanya wa 3. Nubwo batatwaye igikombe, abantu benshi basoje iryo rushanwa bemera ko Portugal ifite ejo hazaza heza, kandi ko Cristiano Ronaldo ashobora kuyigeza ku rwego rwo hejuru kurusha ibindi bihugu. Mu gikombe cy'isi cyo muri Afurika y'Epfo 2010 ibintu byose byari byahindutse. Cristiano Ronaldo ntabwo yari umusore witezweho byinshi gusa, ahubwo yari amaze kuba icyamamare ku rwego rw'isi. Yari amaze kwegukana ibikombe 3 bya shampiyona y'Ubwongereza muri Manchester United, yari amaze gutwara UEFA Champions League ya 2007 na 2008, igikombe cy'isi cy'amakipe, ndetse yari yaranegukanye Ballon d'Or.
Muri 2009 Real Madrid yari yaramutanzeho amafaranga menshi kurusha ayo yari yarigeze atangwa ku mukinnyi uwo ari we wese kugira ngo abe isura y'umushinga mushya w'iyo kipe. Yageze mu gikombe cy'isi afite imyaka 25 y'amavuko, imyaka benshi bafataga nk'igihe umukinnyi aba ageze ku rwego rwo gutangira gutegeka umupira mpuzamahanga. Ariko Portugal ntabwo yitwaye neza, yanganyije ubusa ku busa no Cote d'Ivoire, atsinda Korea ya ruguru ibitego nibura 7-0, banganya ubusa ku busa na Brazil, nyuma isezererwa na Espagne atsinze igitego 1-0 muri kimwe cy'umunani kirangiza. Cristiano yarangije iryo rushanwa afite igitego kimwe n'umupira umwe wavuyemo igitego. Byombi yabigezeho mu mukino bahuyemo na Korea ya ruguru. Amahirwe ye yarabonetse, yararangiye atabashije kwigaragaza nk'uko abantu benshi bari babyiteze. Igikombe cy'isi cya Brazil muri 2014 nicyo benshi bibwiraga ko ari cyo gihe cy'inyacyo cyo kubona Cristiano aterura igikombe. Yari afite imyaka 29 y'amavuko, ageze ku rwego rwo hejuru mu mwuga we. Muri Real Madrid yaramaze imyaka atsinda ibitego byinshi bidasanzwe. Umva imyaka witonze. Mu mwaka wa 2011 yatsinze ibitego 55, mu mwaka wa 2011 2012 atsinda 71, mu mwaka wa 2012 2013 atsinda ibitego 58, naho 2014 na 2013 atsinda nibura 62. Yari amaze no gutwara UEFA Champions League ya 2013 2014. Uri kumva icyo kintu? Ageze muri Brazil niwe wegukanye Ballon d'Or kandi ari imwe mu bakinnyi beza kurusha abandi ku isi. Ariko iryo rushanwa ryamubereye ribi cyane, umenya atajya rirota. Portugal yatangiye itsindwa n'Ubudage bikomeye cyane ibitego 4-0, bya bindi nyine byica. Nyuma inganya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ibitego 2-2, aho Cristiano yatanze umupira wavuyemo igitego mu minota ya nyuma, hanyuma atsindagana ibitego 2-1. Nabwo Cristiano atsinda igitego nubwo yari afite igitego kimwe n'umupira umwe wavuyemo igitego. Portugal ntuzi byabaye se, yasezerewe ukiri mu matsinda. Navuga ko isura nshya ya Cristiano Ronaldo yakiniraga mu makipe itashoboye gukiza Portugal mu bibazo yari ifite byinshi icyo gihe. Mu Burusiya 2018 nibwo Cristiano yatanze umusaruro mwiza kurusha indi yose ku giti cye mu gikombe cy'isi. Yaramaze imyaka mike ategeka umupira wa Burayi, yaramaze gutwara UEFA Champions League ya 2015 na 2016, afasha Portugal kwegukana igikombe cy'Uburayi cya 2016, anatwara shampiyona ya Espagne 2016 2017, yongera gutwara Champions League ya 2016 2017 n'iya 2017 n'ubundi na 2018, yegukana n'ibikombe by'isi by'amakipe, ibikombe biruta ibindi by'Uburayi ndetse na Ballon d'Or ya 5. Birumvikana yari umwami w'umukino ukomeye. Yatangiye igikombe cy'isi atsinda ibitego 3 mu mikino banganyijemo na Espagne, ibitego 3-3, atsinda igitego cy'insinzi kuri Maroc, arangiza ayo matsinda afite ibitego 4. Byasaga nkaho Cristiano wari warigarura Champions League noneho agiye kwigarura igikombe cy'isi. Ariko Portugal yanganyije na Iran isoza amatsinda, nyuma irasezererwa. Batsinzwe ibitego 2-1 muri kimwe cya munani kirangiza. Nanone ubuhanga bwa Cristiano bwonyine ntabwo bwari buhagije. Igikombe cy'isi cya Qatar muri 2022 cyagezeho Cristiano atarakimeze nk'uwa mbere nk'uko byari bimeze. Yari yarakiniye Juventus, atwara nayo ibikombe 2 bya shampiyona y'Ubutaliyani, ibikombe biruta ibindi ndetse n'igikombe cy'Ubutaliyani. Nyuma yaragarutse muri Manchester United, ariko urugendo rwe rwazitukiye mu makimbirane yagiranye n'umutoza Erik ten Hag. Nubwo byasaga bityo, yaragifite ibyo yari yarakoreye Portugal bituma akomeza kubahwa cyane, birimo igikombe cy'Uburayi cya 2016 ndetse na UEFA National League ya 2019, aho ibitego 3 yatsinze Ubusuwisi muri kimwe cya kabiri kirangiza byafashije Portugal kugera ku gikombe. Ariko muri Qatar ibintu byarahindutse, yatsinze penalty mu mukino wa Ghana, ariko yicazwa ku ntebe y'abasimbura mu mukino yakurikiyeho. Ndetse Portugal yatsinze Suisse ibitego nibura 6-1 idafite Cristiano mu bakinnyi babanje mu kibuga. Gonzalo Ramos yatsinze ibitego 3. Nyuma Portugal isezererwa na Maroc yitsinze nibura igitego 1-0 muri kimwe cya kane kirangiza. Cristiano yavuye mu kibuga ari kurira nk'umwana. Bwa mbere ikibazo ni cyari kiri kumenya niba ashobora gutwara igikombe cy'isi, ahubwo abantu batangiye kwibaza niba Portugal itari yararushijeho gukina neza itamwifashishije yabishobora. Ariko nigeze acika intege, yagarutse mu gikombe cy'isi 2026 afite imyaka 41, akinira Al Nassr kandi agarukanye inzozi zo kugera ku bitego nibura 1000 mu mwuga we.
iki gihe yari amaze gutsinda ibitego birenga 970 afite ibitego 146 yatsindiye Portugal ibikombe 5 bya UEFA Champions League, ibikombe 37 bikomeye, Ballon d'Or 5 n'andi mateka menshi atari yarashoboye gusubirwamo. Yari amaze gufasha Portugal kugira gutwara UEFA Nations League ya 2024, 2025, ibi ya kabiri y'icyo gihugu n'iya gatatu ikomeye Cristiano yari amaze kwegukana ari kumwe n'ikipe y'igihugu. Igikombe cy'isi cya 2026 cyari nk'amahirwe ya nyuma kuko yasinze ibitego 2 gusa. Haba umukinnyi wa mbere mu mateka utsinze nibura igitego muri buri gikombe cy'isi yitabira inshuro 6. Ariko Portugal ubwo yanganyaga na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yongeye kunganya na Colombia, ibona intsinzi igoranye kuri Croatia nyuma y'isezererwa na Espagne yitsinze igitego 1-0. Hano ni muri kimwe cya 8 kirangiza. Cristiano yarangije amateka y'igikombe cy'isi afite ibitego 11, umubare ukomeye cyane ariko yerekejwe n'ukuri kubabaza. Irushanwa ryagombaga kumwubahisha rikamwambika ikamba ryongeye kumwima amahirwe. Mu by'ukuri Cristiano ntabwo yabuze igikombe cy'isi rimwe gusa, yakibuze mu bihe 6 bitandukanye. Buri gihe ari undi Cristiano utandukanye n'uwabanje, ariko buri nshuro ukuri kwabisubiragamo kumwe. Umukinnyi watsinze ibitego byinshi kurusha abandi mu mateka ya Portugal yahinduye amateka y'igihugu cye, agihindura kimwe mu bihugu byubaho ku isi mu mupira w'amaguru, ariko nigeze abasha kukigeza ku rwego rwo kuba ikomeye ku isi. Ariko ikibazo nyamukuru cya Cristiano muri iki gikombe cy'isi ntabwo ari uko atakiri umukinnyi ukomeye, ahubwo ikibazo cyari gikomeye kurushaho. Portugal yakomeje kumufata nk'aho yari we wa undi Cristiano washoboraga guhindura umukino wenyine igihe cyose yabishakaga. Nyamara Cristiano ntabwo yari akiriho. Mu myaka ye myiza akinira Manchester United yashoboraga guhabwa umupira ari kure y'izamu, agahangana na ba myugariro mu buryo bukomeye cyane, akabacaho ku muvuduko n'ubuhanga, agatsinda wenyine abantu bakiyamira. Ageze muri Real Madrid, Cristiano Ronaldo yarushijeho kuba umukinnyi uteye ubwoba imbere y'izamu, kuko aha yari amaze gusobanukirwa aho atsindira ari mu kibuga. Yari azi neza uko yinjira mu myanya irimo icyuho akaringaniza ba myugariro ku mupira abareba neza gake gake, akiganza mu mupira yo mu kirere akayibyaza umusaruro. Imipira igiye isubizwa n'abazamu cyangwa se ba myugariro ikavamo ibitego kuri we, ndetse agahindura amahirwe make cyane ibitego. Muri UEFA Champions League ntabwo yabigaragaje gusa uburyo bw'ibitego ngo nibwo yari ashoboye, ahubwo yahinduraga uko umukino wose wagendaga. Yego, ariko ubu ku myaka 41 y'amavuko Cristiano Ronaldo n'undi mukinnyi utandukanye. Yego, aracyafite ubushobozi bwiza bwo gutsinda ibitego, aracyafite ubushishozi bwo kumenya aho umupira uri bugarukire, kandi aracyafite ubuhanga bwo kwiyereka neza mu rubuga rw'amahina abantu. Gusa ikigaragara nuko atakibasha gufata umupira ngo awuvane kure awugeze aho rwose ugomba kugera mu ishyundura ry'izamu. Ntabwo akibasha guhatiriza ba myugariro iminota 90 yose cyangwa se kwiruka ku muvuduko yakoreragaho mbere. Ubu akeneye ko bagenzi be bamugezaho imipira myiza kugira ngo atsinde. Ariko igikombe cy'isi niryo rushanwa risa nkaho ribigaragaza neza, kuko mu mukino wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Portugal ubwo banganyagamo 1-1 mu mukino utaranyuze abakunzi bayo, yatangiye neza. Mu gice cya kabiri yabonye amahirwe 2 agaragara. Ubwo mbere Francisco yacenze ku ruhande rw'iburyo agarura umupira imbere y'izamu, ariko Cristiano awutera ku kanya ujya hanze gato. Mu myaka y'imyiza amahirwe nk'ayo yarahagije kugira ngo ahindure amateka y'umukino. Ubu ashobora kubona amahirwe 2 nk'ayo adahagije ngo agire icyo ahindura kuri we. Mu mukino bahuyemo na Uzbekistan ibintu byagaragaye nk'ibyahindutse. Portugal yasize ibitego 5-0, Cristiano atsinda 2. Ariko ni nawe wasobanuye neza uko ameze muri iki gihe. Igitego cya mbere cyavuye ku mupira mwiza wari uvuye kuri Nuno Mendes, naho icya kabiri gituruka ku mupira wa Bruno Fernandes. Yawutwaye awuzamukana neza, awumuhari wenyine imbere y'izamu. Cristiano yabisoje gutyo. Ibi ni byerekanye ko rwose agishoboye kwikorera ikipe ku bitugu, ahubwo binerekana ko iyo bagenzi be bakoze akazi neza, we aba agishoboye kurangiza amahirwe baba bamuhaye. Ikibazo gikomeye kigaragara iyo bahuye n'amakipe akomeye, iyo bahanganye n'ikipe irinda izamu ryayo neza kandi ikamubuza kubona umwanya uhagije mu rubuga rw'amahina, ntakigira umuvuduko wo kwirukanka nk'uko yabikoraga mbere. Nabivuze kenshi, umukino bahuyemo na Croatia, Portugal yarokotse ku bw'amahirwe menshi. Cristiano yasinze igitego kimwe kuri penalty, kiba igitego cya mbere mu mukino
nko gukurwamo mu gikombe cy'isi kuri iyi myaka 41 n'iminsi 147. Ibintu biri kwandika amateka, ariko ntibyafashe Portugal gutsinda ibitego bivuye mu mukino usanzwe. Mu gice cya kabiri Croatia nayo yakinnye neza kurusha Portugal. Umunyezamu Diego Costa niwe wakomeje gukiza ikipe inshuro nyinshi. Ikindi kigaragara ni uko Cristiano amaze gusimburwa. Hagati mu kibuga Portugal yongeye kugira ituze no gukina neza kurushaho. Mu mukino wa Espagne niho urugendo rwarangiye burundu. Portugal yatsinze igitego kimwe ku busa ku gitego cyatsinzwe na Mikel mu minota ya nyuma. Nyuma ya Espagne yakomeje gutsinda kubera umukino mwiza w'ikipe yose, mu gihe Portugal yashakaga ibisubizo mu bushobozi bw'umukinnyi umwe bashingiragaho igisa nk'umukino wose. Hanyuma haza igice kigoye abantu benshi batari kwemera, aricyo kijyanye n'imiterere ya Cristiano Ronaldo ubwe. Nyuma yo gusezererwa yavuze ko mbere Portugal nta gikombe na kimwe yari yarigeze yegukana, ariko ari kumwe nayo yegukanye ibikombe 3, kandi igikombe cy'Ura cya 2016 gifite agaciro kangana n'igikombe cy'isi. Hari ukuri kurimo, kuko nta washidikanya ko Cristiano yahinduye amateka ya Portugal, ariko nanone si we wenyine watumye iki gihugu gitwara ibyo bikombe. Iyo ibintu byose bivugwa nk'aho Portugal yatsinze kubera Cristiano wenyine, ubutumwa bugera ku bandi bakinnyi nuko ibintu byose bikomeje kumuzengurukaho. Kandi iyo ikipe yose izengurutse umukinnyi w'imyaka 41 utakibasha kubishingira ry'umukino nk'uko byahoze, ikipe yose ibihomba. Aho niho habera ibyago bikomeye mu gikombe cy'isi cya nyuma cya Cristiano Ronaldo. Mu myaka y'imyiza Cristiano yatumaga amakipe bakinana ahorana ubwoba bwe. Ibi bigafungura bagenzi be imyanya yo gukina. Ariko muri irushanwa Portugal yakinaga ifite ubwoba bwo kuzamusimbuza. Ni impamvu iherezo rye ribabaza cyane. Ikipe yakomeje kubaka uburyo bwayo bwo gukina ishingiye cyane ku isura ya Cristiano yo mu myaka yashize, nyamara uwo mukinnyi atakiriho. Igikombe cy'isi ni igihemba amateka cyangwa se ibyo igikombe cy'isi ni igihemba amateka cyangwa se ibyo wakoze mbere, gihemba uriwe muri ako kanya. Kandi ukuri kwagaragaye ko ari kumwe. Cristiano Ronaldo yaragishoboye gutsinda ibitego, ariko ntiyaragishoboye gutegeka umukino nk'uko yabikoraga mbere. Yaragishoboye kugirira ikipe akamaro, ariko ntiyaragikwiye gufatwa nk'umukino udashobora gusimbuzwa cyangwa se gukorwaho. Igihe Portugal yabimenyaga yari imaze gusezererwa, inzozi zo gutwara igikombe cy'isi zirangira burundu gutyo. Ahari wenda hazaza umusimbura uzavugwa nkawe agakora ibisa nkaho rwose ari ugukuraho amakosa yakoze. Gende Karekezi Isa, mwakoze kubana natwe.